Wakibaza ati kuki iyi si ikomeje kugarizwa n'ibyorezo? Ese ni ukubera ibyaha byacu byiyongera buri munsi? Ese ni ugushaka kw'Imana? Cyangwa ni ibihano by'ibyo twakoze tuzira? Rero tugiye kurebera hamwe mu myaka ishize twabonye indwara zitandukanye nka COVID-19, Ebola, Marburg, Cholera, Mpox n'izindi zigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu, ku bukungu no ku mibereho rusange. Ese ibyorezo biterwa n'iki? Kuki byiyongera aho kugabanuka? Ibyo ni byo tugiye gusobanura muri iki kiganiro. Njye rero ndi Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV, kora subscribe, ufungure inzogera, ubundi ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byose bitaha. Reka dutangire. Kwiyongera kw'abatuye isi n'imibereho ihinduka. Isi igenda irushaho guturwa cyane, abantu benshi baba mu mijyi icucitse mu buryo bwihuse kandi butateguwe neza. Icyo abantu babaye benshi ahantu hatoya, indwara zandurira mu bantu zirakwira vuba, isuku iragabanuka, serivisi z'ubuzima ntizihagije. Ibi bituma icyorezo gito gishobora guhinduka icyorezo gikomeye ku rwego rw'igihugu cyangwa isi yose. Gusenya ibidukikije n'ishyamba. Abantu bakomeje gutema amashyamba, kwagura imirima n'imijyi, guhiga inyamaswa z'ishyamba. Ibi bituma abantu begera cyane ku nyamaswa zitwara virusi zitari zisanzwe mu bantu. Urugero, indwara nka Ebola na COVID-19 zifitanye isano no kuva ku nyamaswa zikayambuka zikaza mu bantu. Ingendo mpuzamahanga n'ubucuruzi. Uyu munsi isi yabaye umudugudu umwe, indege, imodoka n'amato bitwara abantu n'ibicuruzwa ku migabane yose mu masaha make. Indwara yari mu gihugu kimwe ishobora kugera mu kindi gihugu mu gihe cy'amasaha 24. Guhinduka icyorezo mpuzamahanga vuba biroroha cyane. N'ibi byagaragaye cyane mu cyorezo cya COVID-19, isuku nke n'amazi adahagije. Mu bice byinshi by'isi amazi meza ni make, isuku rusange iracyari ikibazo, abantu baba mu manegeka. Ibi bituma indwara nka kolera, tifoyide, indwara zo mu nda zikwirakwira vuba cyane zigahitana abantu benshi. Impinduka z'ikirere, climate change. Impinduka z'ikirere zigira uruhare runini mu kwiyongera kw'ibyorezo. Ubushyuhe bwiyongera, imvura idasanzwe, imyuzure n'izuba rikabije. Ibi bituma imibu n'udukoko dutwara indwara twiyongera. Indwara nka malariya na dengue zikiyongera mu bice zitari zisanzwe zibonekamo. Intege nke mu nzego z'ubuzima. Mu bihugu byinshi cyane cyane ibikiri mu nzira y'amajyambere, ibitaro ntibihagije, abaganga ni bake, ibikoresho by'ubuvuzi ni bike. Iyo icyorezo kije ntibabashe kugikumira kare, kigira ingaruka zikomeye ku baturage. Naho ikindi ni ukutamenya no kudaha agaciro amakuru y'ubuzima. Abantu bamwe ntibemera inama z'abaganga, gukwirakwiza amakuru atariyo, banga kwikingiza. Ibi bituma indwara zigira amahirwe menshi yo gukwira no kuguma mu baturage. Bavandimwe, isi yugarijwe n'ibyorezo kubera impamvu nyinshi zirimo imibereho y'abantu, ihinduka y'abantu igenda ihinduka, gusenya ibidukikije, ingendo nyinshi, isuku nke, impinduka z'ikirere, intege nke mu nzego z'ubuzima. Ariko icyiza ni uko kwitwararika isuku, gukurikiza amakuru, ibinyoma no gufatanya bishobora kugabanya izi ngaruka. Murakoze kunyumva. Niba mwakoze iki kiganiro mukande kuri like, musangize abandi kandi mwiyandikishe mukora subscribe kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro byubaka. Njye nari Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV, umufu news with happiness.